Ah, puyeng banget kepala gua. Orang mah yang namanya jadi pembantu, pagi-pagi kerja suruh sarapan, nasi uduk, jangan muluk-muluk, jangan. Cukup nasi uduk, semur jengkol, sama semur telur. Lo ini mah pagi-pagi udah sarapan omelan, kan main dah juragan Nasir. Hati jadi empet. Kalau hati empet, kira-kira yang enak ngapain ya? Bang Ben, kalau hati kita empet, yang enak ngapain? Kentut. Musrah. Kentut. Sembarangan banget ngomong. Hati gua nih, ini hati gua lagi megan, diomelin mulu sama juragan. Masa yang enak kentut, yang bener aja lu ngomong. Kalau mules tuh baru yang enak. Kentut. Kentut. Kagak tahu orang lagi puyeng lu ya? Kentut. Busuk. Bang Ben, jangan nyari gara-gara dah. Malah lagi puyeng banget nih. Jangan sampai nyelongcong sama yang tuaan. Kentut. Busak dah. Bang Ben, ente kalau kagak bisa dibilangin pakai mulut, maunya dibilangin pakai apaan sih? Kentut. Tujuh busrak. Sekarang begini deh Bang Ben. Kalau Bang Ben emang maunya dibilangin pakai kentut, boleh dah kalau begitu. Nih, ayah bagi. Lu elek dah tuh kentut gua. Enak apa kagak? Kentut. Busrak dah. Bang Ben. Siapa menghina? Gua kan ngomong sebetulnya. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.